बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला अहले बैतिही ताहिरीन व अस्हाबिल मुंतजबीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अछ तोह सत बेहिश्ती टीवी कशीर पेठ मुखदिब। नाज़रीन, तोह मालूम जे यथ प्रोग्रामस मन तिमन मारूफ तो बरगुजीद शख्सियतन सत हम कलाम सपदान यम पन्नो कारनामो पन्नो तजुर्बो तो पन्नो नेक कामों सत लुकन हंदन दिलन मज खास मुकाम हासिल कोरमुत आसान। तो तिमन बहल पाए शख्सियतन सत रूबरू तो बिल मुशाफ हम कलाम सपदान। तो आज तिसे अख बरगुजीद शख्सियत यम इल्मी शख्सियत यम अख मुबलिग यम इमाम जुमा नारखरा बड़गामस मज। तो अस जोन गनीमत आज करो इमन सत कत। इहुंद नाव जलील कदर जनाब पीरजादा सैयद इशफाक बुखारी तो इहुंद तखल्लुस शाफी। तो करो अहद जिंदगी मुतलिक इमन सत कत, दीनी मामलातन सत कत तो बे तिमन तबलीगी प्रोग्रामन सत कत यम ज़ेर निगरानी चलान। तो यमो बरह रास्त मौलवी सब से निश। अस्सलाम अलैकुम पीरज़ादा सईद अशफाक साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सईद साहब, तुम अख इल्मी शख्सियत, अख मुबलिग तुम तो दीनी मजलिसन मज अक्सर बेशतर गसान तत वाज फरमावान। अम ब्रोह करो दीनी मजलिसन हवाले तह सत कत, मगर गोडनेथ यह जान यसान तुह कर जो तो तुंद माहौल क्या गरुन तो कित पर करो तुम पन इब्तदाई तालीम हासिल तो यह कत करो हासिल हना वनो सान नाजरीन तह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि युस मे पनुन आबाई गाम अत वन शूर। शूर यह बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट बडगामिस मज खान सोबन बोन पहमत लगभग 3 किलोमीटर यह मंजबाग बिल्कुल यह गाम अत वन शूर। तो अगर असली पत शजरस कुन गसो तो सोन शजर ज्यादा ये डिस्ट्रिक्ट बडगामिस मज चिवडारहस मज हजरत सैयद अलाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो तिहुन तिम आमत योर। तो पत ओरिजिन नीरान सह क्रीरी बारामुल्ला। अगर शजरच कत करो चूँकि बुखारी सादात शजर नीरान क्रीरी बारामुल्ला सादात किराम तस शजर बिल्कुल यथ मज हाजी पीर मुराद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तिम जदन मज। तो चूँकि यम पे बुखारी चाहे तिम पे सैयद जमालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो तिम चूँकि सारी चूँकि आउट ऑफ कश्मीर ये असली कहें सारी दरअसल पे मुख्तलिफ बुखारा समरकंद या बगदाद पे आए अहल सादात या ईरान पे तो असली सुई पन ऑरिजिन। तो गाम ये वनकस बह रोजान अत शूर वनान। मोन डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंटन मज लिखित सह 6/1991। तो बहुस अकिस इल्मी घरानस मज जामुत। सो इल्मी घरान यस जन बुनियाद हजरत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सैयद जमालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हाजी सैयद मुराद बुखारी रहमहुल्लाह ताला या यम बुजुर्ग। चूँकि युस इब्तिदाई गरुक माहौल सह रूहानी सूफियान मिजाज इस्लामी मिजाज रोदमुतन। मेनिस वलादतस मज मेनिस ज़हनस मज अल्लाह ताला सुंद अख फजल तो करम युस मे पन्निस वालिद सोबस निशन या वालिदहस निशन या पन्निस बाब सोबस निशन बोजमुतन सह यह चीज़ कि मोन जुन तकिस बुजुर्ग सज करामत सही। और यह खुशकिस्मती कि सह बुजुर्ग सह रूहानी बुजुर्ग कह ओसमुत तिम मेन बड़बब माज बड़बब। इहुंद इसम ग्रामी पीरजादा सैयद मुबारक शाह कादरी कुबरवी रहमतुल्लाह अलैह। सही। माने वालिदहस वारियास टाइमस बच्चे कहें। सही।
येल नु वारियास टाइमस बच्च ओस किहिन पत छु चूंकि माहौल युस उस वुछान छ पत छन एकस एमिस न बच्च आस किहिन एमिस छन बच्च दिवान तुलन बेस ब्याख छन पनुन बच्च दिवान एमिस किहिन या छ एमिस वुचित कथ गसान कि लुक छ सा कथ करा पत पय बिल्कुल मुख्तलिफ तो पत छ यह मेन वालिदा गमचन पन्निस मलिस निश यानी युस मे नाना जी छ सही तिमन चूंकि आथवार अस तिम बेहवान तो पत तिम लुकन दर्स दिवान बे तिहिंद रूहानी मसला हल करान सही अत दौरान और गसान यमन यह अर्ज करान लुकन छुक तरबियत करान लुकन हिंद हाजत कड़ित से खुदा सिंद फजल सत मगर बह थवथस आवार अत दरमियान अत जलालस मज ज खजर यमन दिवान तो माज मानव माज तो खजर अम दो खेवान मेन वालिदा ब्याक दोय दे खेवान तो असी असनास मज कह टाइम गसान तो बहुत डम लगान तो जी बई बारन यम ज खजर अस बाब सब नाना जी दितमित तिम जी बई बारन तो दोय दे खेमुत मानि वालिदहन ब्याक खजर तो अस बई बारन जोरी फर्क बिल्कुल जोरी फर्क यह गोडनुक मोन जोन तो जिट जुट बे तो क्या सन यम सात जो यह 6/19/19 अच्छा 19/19 6/19/19 तो यह इब्तिदा पत इब्तिदाई गारानस में चूंकि यह माहौल इल्मी फिक्री रूहानी माहौल तथ माहौलस मज चूंकि तिम वन दिमु तुम इंट्रोडक्शन बाब सोब क्या तुहद कर बिल्कुल यम मे पन वालिद सोब तिम मुलाजिम पेश तिम हेल्थ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मज मुलाजिम आम मुलाजिम तो यम पन रोजगार पन्निस अयालस पालान हल हल तरीकस मज तो यम मे नाना जी चूंकि मे दयो तरफो यम मे मल सिंद तरफ दादा जी यम मे माज तरफ नाना जी बहुस दशवनी हंद तरफ रूहानी फैज तिहुंद मे तामत वातान मे दादा जी ते पन फैज मुंतकिल कोरमुत नाना जी ते पन फैज मुंतकिल कोरमुत चूंकि तुम वन करान दीनी माहौल इस्लामी माहौल सह मे जन गर पे म्योलमुत बिल्कुल तो चूंकि बाब सब अत मुंसलिक बिल्कुल बह कर तुम अर्ज हजरत चूंकि यम मेन नाना जी मेन नाना जी चूंकि यम सात मे वलादत लब मेन नाना जीन कोर तम सात मेस वालिद सबस तो वालिदाहस कि यह बच दीन तुम मे क्या तिम थर बहल पाइक माज बुड़बाब मे माज बुड़बाब तिम थर पाइक बहल पाइक बुजुर्ग यम रूहानी बुजुर्ग यम पन्ने नजर सती वनान यमस क्या मुस्तकबल हेके तो बहरहाल तिमो रोटुस बह जन गरे पानसी निशन मोन मातामाल नादिर गोंडस मज ये पीर बाग वनान मोन मातामाल तो तिमो रोटुस बह पन्निस परवरिशस मज मगर यह गछ तुम बाखबर यम निशन आसिन यम तिम मे नाना जी तिम पान फर्जन पीरजादा गुलाम अहमद शाह अल कादरी अल कुबरवी रहमतुल्लाह अलैह सिंध तिमन उर्फ आमस मज वनान अति अमसोब नदुर यम तिमो अमसोब मज यम 7 अमसोब कशीर मज यम एक्सी टाइमस मज तो कोतबियत किस मकामस तथ मज ओनस अमसोबी योर अमसोबी तारबल अमसोबी मचाम अमसोबी नदुर तिमो 7 मज यह गो मोन बड़ बड़ब चूंकि यह रूहानी फैज तथन मुंतकिल सपदान तो इहंदसी परवरिशस मज रोदुस बह पकान ब्रोट तो यह इस्लामी माहौल लारो यथ मजन पत मे तिहिंदी यम तिमन चूंकि तिमन पन लड़क कहें मे नाना जी तिमन पन लड़क कहें तिमो कोर ओनमुत गर पे तिमन नाव मोहतरम मौलाना मोहम्मद हुसैन हक्कानी साहब तिम मेन मासी सोब पत कर तिमो कर मे कुरान पोर तिमन निशन हदीस पोर तिमन निशन तिम रूद मे यथ माहौलस सतन पत ब्रोट पकनावान युस रूहानी फिक्र सो नाना जी सन्स सही रूहानी तरबियत रोज सो नाना जी रोज तुम बचपन पे बिल्कुल तो अगर मुरवज तालीम हज कत करो तो मुरवज तालीम हासिल कर बिल्कुल कत करो तुम हासिल इब्तिदाई बह चूंकि तते रोटमुत नाना जी सोबन तो तिमो कोरुस बह तम सात त्रोस बह तिमो तम सात मशहूर तो मारूफ अत स्कूल हैदरपुरस मज सईद हैदर मेमोरियल इंस्टीट्यूट यम जन अति बुजुर्ग हैदरपुरस मज सईद हैदर सिमनानी रहमत तिहंदिस नावस पे स्कूल सह वन फंक्शनल सह वन फंक्शनल वारिया रोल तत एडमिशन मिलन बड़ मुश्किल वनकस तत तो मे इब्तिदाई फ्रॉम नर्सरी टू 10th तत पोर्मुत अम पे बह मैट्रिक करान पास यह बह करान डिस्टिंक्शन सतन पास अम पतन बह मेडिकल रटान सब्जेक्ट तथ मज बह ऑप्शनल रटान मैथ यानी बह मेडिकल खतर तसान सुबन एलिजिबल तो नॉन मेडिकल खतर तम खतर प्रिपरेशन करान अम खतर बह करान अम पतन
बह करान चूंकि मे यम सात बह एंट्रेंस दिवान पत 12वीं पत यम सात बह एंट्रेंस प्रिपरेशन करान चूंकि घरेलू कह हालात गसिथन चुस न बह सीट हेकान कड़ित कहें चूंकि मे द्राय बेयिस मज तो तौर कुन गोस न बह कहें बहरहाल कर मे पत इंजीनियरिंग अख्तियार मे कर पत इंजीनियरिंग अख्तियार तो सिविल इंजीनियरिंग मज कोर मे पत तम पत पन मुस्तकबिल आफ्टर दैट युथु मे सिविल इंजीनियरिंग मकलो कैंपस सिलेक्शन गई मे पत रेलवे इरकॉनस मज तत कोर मे वरियस कर मे एज अ साइट इंजीनियर काम बिल्कुल वरियस कर मे साइट इंजीनियर काम आफ्टर दैट पत समझ मे अथ दौरान अख बुजुर्ग अथ दौरान समझ मे अख बुजुर्ग अख यम सरेंज अख अथस कथ रोटमुत तो इंजेक्शन अथस कथ यह बड़ अहम कत तो बोजन लायक कत यम रूहानियत पे यकीन थवान कि तिहद खतर लम्हा फिक्रिया यह बुजुर्ग मे रूहानी बुजुर्ग अख फना फिल्ला अमिस सरेंज अथस कथ अख इंजेक्शन अथस कथ यह मे दपान मे कर इंजेक्शन सही चूंकि बस अमिस अर्ज करान कि हजरत मे यह तजुर्बे कह ना बह अम फील्ड कहें बहस बदल फील्ड बहस इंजीनियरिंग स्टूडेंट दोपन ना कर मे यह इंजेक्शन ऐ कर चे कर मे आव नी अम सात यह समझ कहें यह कर क्या गो मगर आफ्टर दैट बह पत वुचान बह हुत रिजाइन दिवान इरकॉनस मज तो मोन अख दोस्त मे मुख्तदी तह इब्तिदाइयस मज फॉर्म मोन बरान तो पत मे जॉब मिलान हेल्थ डिपार्टमेंटस मज मे वोन इंजेक्शन कर मे तो कर बिल्कुल फना फिला मे सात समझ कह बस इंजीनियर अम सात अम वो दोपन कर चे मे कर जान दोपन ना कर बहरहाल यम सात यह मामल गो आफ्टर वरी 6 रेतन अंदर अंदर बह हेल्थ डिपार्टमेंटस मज अचान तो वनकस बह डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ मज पैरामेडिकल्स मज काम करान सही 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 तो चूंकि तुहद जिंदगी हूं सफर ज्यूठ तो वनकस तुम हेल्थ डिपार्टमेंट्स मज काम करान बिल्कुल तो बे वनकस इमाम जुमा नारखरा बडगामस मज बिल्कुल हुजूर तो बे कारवान तहरीकी कारवान शाह हमदान वनकस चलावान बिल्कुल हुजूर तो यह रुझान कित गो फ्यूर तुम योकन यम तुम मेडिकलस मज पत गो हु त्रो तुम इंजीनियरिंग त्रो मेडिकलस मज तो यपर कन लाजो तो इस्लामी इस्लामी माशर अत मज न्यू तुम जबरदस्त हिस्स चूंकि मे कोर तुम इब्तिदानी अर्ज कि घरस मज युथ माहौल घरस मज बिल्कुल इस्लामी माहौल इल्मी माहौल रूहानी माहौल तो यह रुझान लकचार पे यह पेमचन गडनिक पे तो मे बहुस अत अंदाजस मज निवान मे नाना जी मे पत मुर्शिद तिहुंद रूहानी फैज तिहंज नजर यम सात मे पे पेमचन यम सात बह तम पानस निश नुसन मुमकिन तौर तुहंदिस रूहानियत किस आलमस मज यह चीज समझस मज यमिश मे वारिया काम हेन यह मे अक्सी आस्पेक्टस मज थवन कह तवे बह मल्टी डायमेंशनल आस्पेक्टस मज काम करान तो वनकस दीनी खिदमत ये बह हेल्थ मुलाजिम तत बह खतीब जुमा तत बह खतीब तत बह वनकस मे पढ़ाई पन रुकम कहीं तम पत कोर मे बैचलर्स कोर मे तम पत BSW बैचलर इन सोशल वर्क्स कोर मे तम पत डिस्टेंस मोडस मज मास्टर्स इन सोशल वर्क्स कोर मे तम पत तो वनकस बह रिसर्च स्टूडेंट वनकस जामिया दिल्ली मज ये वरियस मज इंशाअल्लाह मुस्तान सो रिसर्च मुकम्मल गई तो इस्लामिक स्टडीज मज कर बिल्कुल बिल्कुल तो यह PhD कत वनकस तुहद वोतमुत अख वरी लग मे इंशाअल्लाह मुस्तान ये चूंकि COVID-19 गो अम सतन गई ताखीर तो ये वरियस मज गई इंशाअल्लाह 2021 मज गई मुकम्मल इंशाअल्लाह बिल्कुल चूंकि तुम आय वक्त वक्त इज्जत अफजाई करने चूंकि तुम वन फरमान बचपन से मज दीनदार माहौल घरस अंदर तो म्यूल मे वरासत मज तो तुम जीनियस बचपन पे तो कत कत मज आयो तुह इज्जत अफजाई कर सर्टिफिकेट दिन आमन प्रोग्रामन मज आय एजाजों सत नवाजन ये मज मे बेस्ट यूथ अवार्ड तोरमुत 2017 मज ये मज बेस्ट यूथ सर्टिफिकेट बिल्कुल सह तमिक अवार्ड मे तोरमुत तो इस्लामिक यूनिटी अवार्ड मे तोरमुत 2018 मज इस्लामिक यूनिटी अवार्ड इस्लामिक यूनिटी की इत्तेहाद बैनुल मुस्लिम सारी खुद लकट एज मज यम काम मतलब यह बचपन पे जीनस मज गोस पान इत्तेहाद शिया सुन्नी इत्तेहाद गोस कायम तफरुक रोजन बिल्कुल यह जरूरी बे शिया सुन्नी इत्तेहाद योत कह अंदर अहल सुन्नतस मज अंदर कह मसलक बने अलग अलग तिमन हुंद पान इत्तेहाद या शियान मज अंदर पान वनकस बने तिमन मज पान इत्तेहाद वाहिद बन बिल्कुल बे अल्हम्दुलिल्लाह
यह IHRM यिवान हज अत वन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट यमो छुस बह पीस एम्बेसडर निमुत 2017 मज हज बे वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन स्पेन बेस्ड तथ छुस बह जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बडगामस हज तो यम पे पे कारवान शाह हमदान चेयरमैन हज तो तमिच बुनियाद 2014 मज त्रुमच तो अमे अलाव बाकी दीगर पत बाकी सैर तो कॉन्फ्रेंसन मज बैरून रियासत गमत तत हौसला अफजाई आम तो तिमन कॉन्फ्रेंसन मज तुम शिरकत करान बिल्कुल बिल्कुल मे अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल यम स्कॉलर्स यम जन बगदादस मज या ईरानस मज इराकस मज इवन जन के हालांकि यम ये सफीर दहली मज ईरान के तिमन सह मे कॉन्फ्रेंस अटेंड कर्मच या यम ईरानस मज सुन्नी काउंसिलस चेयरमैन यम उलमा तिमन सह मे कॉन्फ्रेंस अटेंड कर्मच तिमन सह मे डिबेट कोर्मुत ये श्रीनगरस मज या आउटसाइडस तो चूंकि तुम रूहानियत योर वुच मे लुकन हुंद रच योर तुम रूहानी गजा तमन वातनावान बिल्कुल दरअसल मे मुर्शिद तो नाना जी बड़बब तम आथवार आथवार बेहवान तो लुकन तरबियत करान बे तिहद मसल बोजान पत रूहानी तरबियत करान चूंकि तिहस फरमानस पे बह वनकस तिहदिस मसनदस पे गर पे बिहित तो आथवार आथवार लुकन हूं जमे गफीर आसान तो वन ये कमा हक हो यमिस यम आय हाजत आसान तमे आय दुआ करान तो तरबियत करान अल्लाह ताला जहाँ तह खल ना उम्मीद कह खुदा वंद करीम तमन दिवान अजर बराबर तो वनकस क्या तुहद मिशन चूंकि अम पतन कर इंशाल्लाह 2014 मज संग बुनियाद त्रमच तहरीक कारवानी शाह हमदान बिल्कुल इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन यमिच मोटिव तो मिशन यम दीन निशन दूरेमित तिम वापस दीनस कुन फिरनावन और युस वनकस तफर्रुक इस्लामी मुआशरस मज और इस्लामी ममालिकन मज तफर्रुक सह इतिहादिच सह मोहब्बत अख मैसेज दिथन लुकन मजन यह तासुर दिन कि सोन दुश्मन पानवन अख दुश्मन के सोन दुश्मन बदल कुस तामतन युस पत कन अख तागूत अख युस साम्राज्य पत कन यसान मुसलमान गसन पानवन लड़ाई करें तो सुन यह मजबक पन बात जीनित तो अत पे बड़ शदुमत सान काम करान यथ अंदर मे रियासत मज काम कर यथ अंदर मे बैरूनी रियासत काम कर तो इंशाअल्लाह मुस्तान वन अत पे खास कर इतिहाद बैन मुस्लिमीनस पे काम करान तो यथ मज सेमिनार कर यथ मज मुख्तलिफ फिक्रन हिंद उलमाए किराम पन्निस स्टेजस पे बुलावान पन्निस कॉन्फ्रेंस मज बुलावान सेमिनारस मज बुलावान ताकि ये इतिहाद मैसेज नेर ये मोहब्बत मैसेज नेर तो युस जन वनकस वक्त सारे खुद अशद जरूरत वनकस आलमी लेवल पे वुचान कित पे वनकस बातिल तो साम्राज्य कित पे यकजह गसान वनकस मुसलमान पावन खतर मुसलमान बई क्या हेकन पानवन इकवट गसित यम करान तमिस साम्राज्यस तहराज सही सही तो यह वनकस सोन मिशन तो मोटिव कि गोडनेथ जवानन मजन इस्लामी बेदारी दिन अम पतन यम तैयार करें एक मुस्तफवी इनकलाब खतर युस मुस्तफवी इनकलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पान दुत युस जन पत अहले बैत अतहारो पकनो सहाबे किबारो पकनो औलिया कामिलीनो पकनो युस जन पत अश तामत नोत कशन मिन्नत हजरत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैहि तसन तो युस जन तिमो सो इनकलाब अश योर ओन तिम आय पत मुस्तफवी इनकलाब छुन आसान सिर्फ दीन सी पे नजर थैत इस्लाम सी पे नजर थैत के मुस्तफवी इनकलाब मकसद आसान कि येत अख शख्स अस डॉक्टर बनावन तत बनावन ये अख वक्त बोड़ बार इलम त जयद इलम त बनावन या अस वुछो यहद दीनी एतबार से मज योत कहीं यमन वुछो अस बिजनेस आस्पेक्टस मज कल्चरल आस्पेक्टस मज इत पे जन हजरत शाह हमदान साहब योर आय तिम आय न सिर्फ योर अस दीन योत हेत कहीं तिमो अन सनत इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सनत कार कसब सारी शाह हमदान पेपर मशी वो पेपर मशी कालीन काम तल तो गर्ज युस कारवान युस काफिल शाह हमदान सोबस रिवायतन मज मिलान 700 सादात सत तिम सिर्फ इलम योत कह तिम वक्त बिजनेसमैन तिम वक्त थर बहल पाइक ताजिर तिम वक्त बहल पाइक कलमकार तिम मुफसर तिम मुहद्दिस तिम मुदर्रिस तो शाह हमदान सोबन कोर इत पे कारवान तो सुई कारवान अच्छे नव कह तहरीक बनोज कह यह सुई कारवान क्या सादाती किरामन हक बुखारी साहब अगर इत पे रिवाइव कर रिवाइव सोन मिशन रिवाइवल ऑफ मिशन शाह हमदान
کیازِ کہِ یُس تِمو اَسہِ مِشن دیُت تَتھ منٛز چھُنہٕ تفرق کِہینۍ تَتھ منٛز چھُنہٕ دُیی کِہینۍ تَتھ منٛز چھُنہٕ اکھ أکۍ سُنٛد حسد تہٕ عداوت کِہینۍ تَتھ منٛز چھُ صرف محبت تہٕ محبت مِلزارٕے چھُ تَتھ منٛز چھُ مِلزار تہٕ اَسہِ ؤنۍتو بُخاری صٲب تُہۍ چھُوا گامہِ گوم گژھان تاکہِ یِم زَن سون نوجوان پُے چھِ اَمہِ قٕسمٕکۍ سیمنار کران مُنعقد زِ سون معاشرٕ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ اِسلٲمی معاشرٕ بٔنِتھ تہٕ کیاہ چھُ بیٚیہِ اَسہِ کَرُن اَمہِ خٲطرٕ تاکہِ أسۍ ہیٚکو دیندار بٔنِتھ وٕچھِو اَتھ آسپیکٹس منٛز چھِ أسۍ کٲم کران حظ یُس أسۍ جوانن ہِنٛدۍ تربیت خٲطرٕ جوانن ہٕنٛز بیدار دیٖنی بیدٲری کرنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ یہِ گامہٕ گوم پروگرامٕز تشکیٖل دِوان أسۍ چھِ ہر کُنہِ ڈسٹرکس منٛز پنٕنۍ یِم اَسہِ خۄطبہ چھِ یا پانہٕ چھُس بذاتہِ خۄطبہٕ گژھان پروگرام دِنہٕ خٲطرٕ پنٕنۍ ادیٖب الفُرصت آسنہٕ باوجوٗد تہِ یا پنٕنۍ ڈیوٹی دِنہٕ باوجوٗد تہِ آتھوارِ دۄہ رات کیُتھ مغرب پتہٕ عشاہس پٮ۪ٹھ رات کیُتھ پروگرام دِوان یتھ منٛز بارہمولہ چھُ پُلووم چھُ اسلام آباد چھُ گاندربل چھُ یا پنُن ڈسٹرک چھُ اَسہِ یِوان الحمدُاللہ چھِ شادومت سان أسۍ اتھ پٮ۪ٹھ کٲم کران تاکہِ جوانن انٛدر گژھِ اکھ دیٖنی بیدٲری کیازِ کہِ وٕنکیٚنس چھِ أسۍ وٕچھان جوان چھُ وٕنکیٚنس اسلام نِش واریاہ دوٗر اسلامٕچ چھےٚ أمِس پتہ مگر اسلام عملی طور چھُ اسلام نِش واریاہ دوٗر وٕنکیٚنس حظ چھُ نالیج طوٗفانٕچ اَسہِ چھُ بُزرگ اکھ اوس اَسہِ فرماوان درسس منٛز دپان اوس برونٛٹھ کالہِ اوس علم برونٛٹھ کالہِ اوس علم ذرس برابر عمل ٲس پہاڑس برابر آز چھُ علم پہاڑس برابر مگر عمل چھےٚ ذرس برابر تہٕ یہِ اکھ چیٖز چھُ ذہنس منٛز کہِ نہ أسۍ گژھو عملی طور تہِ پٔزۍ مُسلمان بنٕنۍ تاکہِ أسۍ گژھو سُرخ روٚف صبحن گژھٕنۍ پیش در خدمتِ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ بُخاری صٲب أسۍ کِتھ پٲٹھۍ یِمو اَسہِ کیاہ پَزِ اَسہِ کَرُن کِتھ پٲٹھۍ یِمو أسۍ بیٚیہِ سُہ دیٖندار ماحول بناوو دیٖنی بیدٲری کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو أسۍ کٔرِتھ بیٚیہِ أکِس جوانس منٛز یُس ہنا باسان چھُ دوٗریومُت ہیوٗ چھُ گۄڈٕنِچ کتھ کرٕ بہٕ اتھ منٛز عرض سُہ گوٚو کہِ یُس ریسپانسبلٹی گۄڈٕنیتھ اکھ أنٛدرٕ أہنٛدِس بچہِ سٕنٛدِس أنٛدرٕ یۄس ریسپانسبلٹی گرس منٛز چھِ سۄ گٔے اکھ ریسپانسبلٹی یۄس نیبر کَنۍ اکھ ریسپانسبلٹی یِم چھِ زٕ ریسپانسبلٹی سمان أنٛدرٕ چھُ مول موج أکِس جوان سُنٛد أکِس بچہِ سُنٛد چھُ أنٛدرٕ مول موج یہِ کرِ أمِس مانیٹر برابر أمۍ دیُت أمِس فون أمۍ دیُت أمِس تمام زندگی ہِنٛدۍ آسٲیِش ضروٗریاتِ زندگی یِم وٕنکیٚنس اَسہِ نیٖڈ چھےٚ مگر یہِ کرِ أمِس وقتن فوقتن یہِ چیک تہِ کہِ میون بچہِ ما چھُ غلط استعمال کران مثلاً اگر مےٚ أمِس 200 رۄپیہِ چھِ دِتمٕتۍ موبایلس منٛز تراونہٕ خٲطرٕ أمِس کِتھ پٲٹھۍ چھِ 500 رۄپیہِ اتھ منٛز یہِ چھُ لمحہ فِکرِ أکِس والِدس خٲطرٕ أمِس بٔچی کتہِ آو یہِ یا اگر أکۍ مٲلۍ پننہِ بٔچی اگر أمۍ أمِس اکھ سوٗٹ اننہٕ خٲطرٕ 2000 رۄپیہِ چھِ دِتمٕتۍ بٔچی چھِ 3 سوٗٹ انان تِم تہِ چھِ 3 ساسن ہٕنٛدۍ انان تہٕ أمِس یہِ پونٛسہٕ آو یہِ کتہِ آو أمِس اگر غور و فِکر مول موج اتھ پٮ۪ٹھ کرِ تیٚلہِ چھُ کم از کم کہِ أمۍ سٕنٛز رٕژ تربیت گژھِ صحیح اندازس منٛز تہٕ سون معاشرٕ بچہِ کیازِ کہِ تیٚلہِ چھُ یہِ اگر خۄدا دِی نجات بہٕ کرٕ نہٕ سارنٕے پِن آوُٹ کینٛہہ تیٚلہِ تہِ چھُ خۄدا دِی نجات تیٚلہِ یہِ غلط طریٖقس منٛز انان یہِ پونٛسہٕ تیٚلہِ چھُ أمِس کانٛہہ دِوان یہِ مٲلِس بغٲر ماجہِ بغٲر بٲیِس بغٲر اتھ چھُ مٲلِس ماجہِ سنُن یُس نہٕ أسۍ وٕنکیٚس سزان چھِ اَسہِ کوٚر موبایل حوالہٕ اَسہِ کوٚر أمِس حوالہٕ یہِ چھُ أنٛدرٕ کَنۍ بِہِتھ اَسہِ کیاہ چھُ پتہ یہِ کیاہ چھُ أنٛدرٕ کَنۍ کران ایٹ لیٖسٹ چھِ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز ذمہٕ دٲری بنان یہِ کرِ أمِس چیک یہِ تھایہِ نہٕ أمِس ایلون کِہینۍ بچس یہِ کرِ أمِس وقتن فوقتن چیک یہِ کرِ أہٕنٛز یُس یہِ الگ چھُ بیٚہوان یہِ کرِ أہٕنٛز چیک مثلاً أسۍ چھِ وٕنکیٚنس وٕچھان سٲنۍ جوان چھِ ڈرگسس منٛز اِنوالو گژھان تَتھ چھُ گۄڈٕنیُک ریٖزن یُس اَسہِ بچن سیپریشن دِژ دِژ اَسہِ یِمن پرُژھ نہٕ اَسہِ زٕہٕنۍ اگر بچہِ دۄہلہِ ژاو صبحٲے 10 بجے کمرس منٛز 4 تام کوٚر نہٕ اَسہِ أمِس ٹھوکٕے اَسہِ وٕچھٕے نہٕ دٔلیٖل کیاہ چھِ أنٛدرٕ خبر ییٚمِس ما چھِ أنٛدرٕ دٔلیٖل کینٛہہ معاملات ما چھِس کینٛہہ یہِ کیاہ چھُ کران یا خودکشی ہٕنٛدۍ معاملات چھِ اَسہِ یِوان وٕنکیٚنس درپیش چھِ گژھان پانس چھِ ماران تَتھ منٛز چھُ یہِ چیٖز کہِ اَسہِ چھِ نیگلیکٹ پنٕنۍ بچہِ کٔرمٕژ أسۍ چھِنہٕ تربیت پننٮ۪ن بچن کرٲنی صحیح طریٖقس منٛز یہِ مٲلِس ماجہِ یہِ مٲلِس ماجہِ بچہِ سُنٛد حق چھُ أسۍ چھِنہٕ سُہ حقٕے اَسہِ چھُ باسان بچہِ سُنٛد حق چھُ یہِ مےٚ چھُ یہِ سکوٗل بیٚیہِ پونٛسہٕ دیُن نہ أمۍ سٕنٛز صحیح تربیت کرٕنۍ چھِ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز حق أمۍ وٕچھُن أمِس رٲچھ کرٕنۍ ییٚمہِ سُنٛد حق دوٚیِم چھُ نیبرٕ چھُ گۄڈٕنیتھ أمِس اِمپیکٹ سُہ گژھِ آسُن أمِس ماحول أمۍ سٕنٛز سنگت یۄس أسۍ صحبت دِمو یہِ گژھِ أمِس رٕژ صحبت آسٕنۍ یہِ گژھِ نہٕ أمِس خراب صحبت آسٕنۍ کِہینۍ کیازِ اگر یہِ غلط صحبتس منٛز لوٚگ مےٚ چھِ واریاہ تِم تہِ چیٖز وٕچھمٕتۍ ییٚتٮ۪تھ اکھ جان اصل گرانُک اکھ اصل بچہِ غلط صحبتس منٛز لوٚگ تِمن پیٚو پننِس بچہِ سٕنٛدِ نِش یہِ چھُ اکھ اتٮ۪تھ چھُ مگر اکھ سوسایٹی پٮ۪ٹھ ذمہٕ دٲری یُس بہٕ پننہِ حوالہٕ تہِ چھُس کتھ کران یِم سانٮ۪ن مسجدن منٛز خۄطبہ واعظیٖن مُبلِغیٖن حضرات چھِ
यह जिम्मेदारी बनान गोडनिक चीज यम गई एक्सट्रीमिस्ट बन कि शिद्दत पसंद बन कहें सही सही यम सात खतीब मिम्बरस पे शिद्दत पसंद बनो यानी एक्सट्रीमिस्ट बनो यह जान तमे सात अमिस द्राय जवान पन्ने मोछ मज नेबर यह हेक वन जवान पन्निस अथस मज रटित कहें तथ रीजन बह दिम तुम छट मिसाल जवानन एक कोर सवाल अकिस मौलवी सोबस दोपनस हजरत मे यह पेंट लगित नमाज पेंट लगित यह सवाल गोमुत यह फिकी मसल पेंट लगित यह नमाज अम मौलवी सोबन दुत जवाबस मज न ऐ यी अत मज नमाज कहें पेंटस मज यी नमाज कहें इथे पट गो यह बेस मौलवी सोबस निशन अम पत वोन मौलवी सोबस बेस दोपनस हजरत मे यी नमाज दोपनस गोबर आ नमाज यी युथी नमाज वोन अमिस चूंकि अमिस गई दोन फतवान मज कंट्राडिक्ट गो अमिस अम दोप हुम वोन मे ये वोन फतवा यह वन अम पतन यह अख्तियार करान हम सिंध सद गो नी मस्जिद कहें न गो यह दरसस मज शामिल न आव यह जुमहस मज यम सद आव दोपन न यम वन मे असल कर वल दिवान मे यह अथ मज अमिस मस्जिद मज यह मौलवी सोब अक लट दपान छुस गोबर वन आव मस्जिद वन युस पेंट लगित हना लाग खोल पहमत यह पेंट हना लाग खोल पहमत युथु बे कह दो गसान दपान छुस अगर ज शरई लागक तथ मज रोज ज्यादा बेहतर अगर स माहौलस मज कि यह गो लड़के जवान पाने यह आव पाने शरई लिबास लगित यह मस्जिद मज अचान हम सद फतवाहन कजो यह मस्जिद मज यम सद फतवाहन ओन यह मस्जिद मज यव दायरस मज गो अस गि मयाना रवी आसन सनिस फतवास मज गि एतदाल आसन सनिस तबलीगस मज गि एतदाल आसन सान कथ मज गि एतदाल आसन यह गि आसन अकिस साइडस कुन कहें अत मज गि बराबर मुवाजन आसन ताकि मसलन अगर वनकस जवानस मस्जिद मज नबर कड़ोन ऐ टूप लगित कहें ऐ रेश कहें ऐ पेंट लगित अगर यह नबर कड़ोन बहुत वन यह मेन जात वन नबर कन अमिस 10 मुख्तलिफ एजेंसी प्यारान अत मिर्जई प्यारान अत अहमदियाज अमिस प्यारान यम खत्म नबूवतस इनकार करान अत तिम प्यारान अत क्रिश्चियन मिशनरी प्यारान नबर कन यम अमिस थप दिन खतर तैयार ये मे यह पन्ने मस्जिद मज रेश न आसने किन कोड़ पन्ने मस्जिद मज यह टूप न थवन किन कोड़ या पन्ने मस्जिद मज यजार हर न थवन किन नबर कोड़ अमिस नबर कन हम प्यारान तिमो न्यू यह पन्ने जालस मज अमिस दिसक आसाइश अमिस दिसक गाड़ अमिस दितुक पोस यह गो पन्ने दीन निशन और यह बनो सुबन मुर्तद अमुक जिम्मेदार यह खतीब सुबन बनान गो यमन दोन एस्पेक्टन मज घर तरबियत तो नेबरिम तरबियत मज बराबर एतदाल थवन मुवाजन थवन अ बड़ नरमी सान तरबियत करें दशवनी एस्पेक्टन मज चूंकि बुखारी साहब तुम इमाम जुमा नार खरा तो मुख्तलिफ तबलीगी प्रोग्राम मन तुम या तुम पान तबलीग करान तो कम कम क्या क्या पज कुस तबलीग पज वनकस दिन ताकि सोन यह माशर बन इस्लामी चूंकि मेन जिंदगी योत तामथन बह चूंकि योत तामथन बह चूंकि यम सात मज 2014 मज सो एजुटेशन गई तथ दौरान गई वारिया उलमा गई अत मज गिरफ्तार तथ दौरान गोस बह गिरफ्तार हज मे दुत वारिया अरस जेलस मज जेल नबर नीरथन बदले मोन ओपिनियन जेलस अंदर गसनस तामत मेन ओपिनियन लुकन मुतलिक तम पत बदले ब्या तुम वनु सो क्या ओपिनियन सो यह ओपिनियन ओदो तामत बह अकायदन पे कत करान ज्यादा पहमत अकायदन पे अकायद क्या गसन पजन अस थवन अकायदन पे बह कत करान मगर मे बासे अंदर नीड कि सान मे सत पत रटिक अत मज बाकिन मामलातन यथ केसस मज युथु मे तिम अंदर रट नमाज कुरान परने या दरस दुत तिमन मे वुच तति कि तिमन 30 वुर 35 वुर मे निशन वोत जेलस मज युथु बट ओसुस मे वुच कि अमिस वजुक आदाब त पता कहें अमिस पता हाँ बिल्कुल अमिस फराइज वजू त पता कहें अमिस फराइज गुसल त पता कहें तो मेन ओपिनियन बदले अवामस मुतलिक मे दोप ना अस पज यम गोडनेथ तिम चीज वन कहें मसल या तिम चीज वन कहें ये बिचार असल निश त गोडनेथ करू अमिस बुनियाद मजबूत अमिस वनु तुम रोजन मुतलिक अमिस वनु तुम नमाज मुतलिक अमिस करनो तुम तैयार कित पे बुत छलुन कित पे वजू कर अगर े गुसल वाजिब गि कमन सूरतन मज कमन सूरतन मज क्या कर तो मेन वनकस नजरिया और मोन तबलीग वनकस आसान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यह अथ बुनियाद यह वनकस अथ पे सिर्फ अत पे बुनियादी मसल मसाइल प्लस इस्लाही माशरा इस वनकस माशर वनकस इस्लाम निशन दूरान और बुनियादी मसल मसलन बह दिम तुम मिसाल अत मज वनकस निक मसल उरूजन पे बहुत वनकस निक खास मसल
मसलन पे कत करान मसलन कि युस अस वुनकनसन रसूमात बिदात निखास मजन ऐड छ करमितन अमि सत कۭژाह सानि बच्ची छ घरन मज बिहित तिछुन अस अंदाज किहिन 2012 मजन छ अक सर्वे कशीर मजन गसान यथ मजन तिम वनान छ 40,000 बच्ची हसा छ ओवर एज गमच यम विदाउट निकाह छ यमन खानदन खानदरस काबिल आस तो कोराक न की अच्छा मगर रसूमात बदस रुके तिम अच्छा वन वुछो पत 2019 मज कोतत आस रैशो वोतमुत सु लश सर्वे छ सु लश हर हज वुनकनसन अच्छा वुछान छ बुनियाद मसल क्या छु तथ मजन छ यमै मामलात यम न सनि शरीयतस मज अस किहिन मसलन वन छ फिर साल मसलन वन छ सतम साल मसलन वन छ मजरात यमो चीज यम अस बड़ाई अत मजन तक तिम चीज ऐड यम न सनिस इस्लामस मज अस किहिन अकिस कोर मलिस बाशो यह गोब यम हेक न पन्ने कोर करथी निकाह बिल्कुल और यह कूर रोज प्यारान प्यारान अथी युत काल ओवर एज ब्या मतलब दाजुक दाज पत हेवान वो तथ गो ब्या सूरत वनकस एख्तियार बह दिम कता कल मे माफी तो दोयम सूरत कि मोन यह मे पन पर्सनल राय ये गो कैंच वक्त पे कि यमो कहवस पे बिल्कुल मज कैंच वक्त पे चलान यमो कहवस पे बहुत तूत वोट दिवान कहें कहल कहवुक ना बह बतक कहल ना कहवुक कहल बहुत दपान कहवुक क्या तुम वनु मस्जिद मस्जिद खजर बगरे तो नीरियो क्या मे निश तिथ केस आम बच्ची आय मे निश निकाह पत दोपन मौल सोब अस तलाक कर मे दोपस न तलाक गि कहें गोड बोजो दशवनी हिंद यह पत गो इफ्तास मज तम दिन पत शरई तौर क्या आवाज मसल क्या कि मे हश मज दोहे वनान कि मोन नेचू आव ऐ कहवस पे अस वुच चान तरफ कहें सैनिस गरस मज च शिकस लदन अत पे अकिस बच्ची सुबन मोलेस्टेशन गसान अमिस और अमिस डोमेस्टिक वायलेशन वनो डोमेस्टिक वायलेंस गसान इन मामलातन पे दोयम चीज कर बह अत ऐड चूंकि वनकस बहुत बेश तो टीवी बद मशहूर ति कि यमो असल असल दीनी बेदारी खतर प्रोग्राम करान तो अस सोन वक्त तमो गो ये मज तो अमि जरिए वातना बह यह कत मे निश यह केस आमुत दोपुक बच्ची हज वुचन तो अस नकार गसान वजह क्या दुआ करो सा वजह क्या मंजमेर मंजबाग तम क्या रीजन वोन कूर छा बड़ पोर्मुत ना ती रीजन कहें तेल क्या रीजन लड़क वालो हसा वोन यहंदिस कोचस मज गाड़ अचान कहें यहंदिस गरस मज गाड़ अचान कहें तंग कोच और गाड़ वातान कहें अत बुनियाद पे रिश्त वनकस गसान कहें यह अलमिया वनकस सान खुतबान वाइजीन पज अत पे गौर फिक्र कर तो अवामस बेदारी कर कि यम चीज इस्लामस मज यम चीज वुचन तम चीज वुचन सही 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 यम बुनियादी कथ यम जरूरी वनकस अवामस बेदारी दिन जरूरत है वनकस माशर बड़ अकिस जवालस कुन लमान अगर फिलफोर अत रोक करो अत ठोर बनावो तो सोन माशर सान जवान हुंद सान जवान बच्चन हुंद सान जवान बच्चियन हुंद युस मुस्तकबिल यह बड़ डार्कस मज चूंकि मौलवी साहब तुम फरमान वन कहवस पे यह आमुत वुचन यम सात कहव करान कहव प्याला दिख पत पोरुक यह सा निकाह परिक पत मगर तम पे अलग कोर्मुत सोन दिन या बाकी बाकी हुच वन अस कोर कहवस पे मगर हुच बदल कथा कर्म सारी तम चीज चूंकि अगर कहव सिर्फ कहव रोजा अस कर मुबारक बिल्कुल बिल्कुल सही चूंकि कहव रूद वन कहव कहें पत क्या तामत कहव रूद वन कहव बहुत पान मन निकाह मजलिसन मज गसान अलबत्ता अल्लाह ताला सुन फजल कि वनुक तामत मे सासन मज इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स निकाह परमिटन एक सिंगल निकाहस मज मे जहन तत खमुत या चोमुत सह पे मिजाज बहुत वन कि जायज छुन या बाकी मे मिजाज पन मगर युथु बह मुशाहद कर सह कहो प्याल कहो प्याल योत तथ वारिया तेल तम खुद सहल बत गसान बिल्कुल सहल कोर बत बंद कोर बत मगर होर लक्ष बोध रोपये या गि कम्प्लीटली बंद गसन बिल्कुल इस शरीयत हुकुम कम्प्लीटली बंद गसन बिल्कुल यम चीज बच्ची अहंदिस गरस मज गसित यह अन बच्ची और कह डिमांड गि सुबन इत पे करान आज गो सोन माशर दीन किस आस्पेक्टस मज बे गलत करान कहव किस नावस पे बेती ती करान मस्जिद मज निकाह पर्न किस नावस पे बेती ती करान सुबन अमिस कोर सुबन तत गरस मज वरियस मज पाम दिम सुबन अमिस गि यह चीज गसन सुबन कह गो मेंटली अमि चीज खतर गोडनथ तैयार गसन बहसियत इमाम जुमा जलील कदर पीरजादा सईद अशफाक बुखारी साहब क्या पज अस कर वो बह कर अथ मुतल्लिक गुजारिश मोन मुशाहदत नजरिया सह
حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہُنٛد فرمان چھُ یتھ رِوایت چھِ کران حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ادبو اولادکم علی ثلاثۃ خصال پننٮ۪ن اولادن دِیِو تُہۍ ترٛےٚ چیٖز پننٮ۪ن اولادن دِیِو ترٛیٚیہِ قٕسمہِ خصلت یا ترٛےٚ چیٖز دِیِو پننٮ۪ن اولادن اکھ نبی سُنٛد محبت صلی اللہ علیہ وسلم نبی سُنٛد محب نبیکم وحب اہل بیتہ اہل بیتن ہٕنٛز مودت وقراءت القرآن بیٚیہِ قرآنٕچ تعلیٖم یِم چھِ ترٛےٚ چیٖز تِم اگر یِمن ترٛٮ۪ن ہٕنٛدِس دامنس تھپھ کرن معاشرٕ سُدرِ پانے نبی سُنٛد محبت چھُنہٕ محبت ییٚمہِ ساتہٕ ذاتس سۭتۍ کرو أسۍ پتہٕ چھُ أہنٛدِس وۄتھنس بیہنس سۭتۍ تہِ محبتٕے گژھان نقشہِ قدمس پٮ۪ٹھ تتھ پکُن ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ کُنہِ شخصیتس سۭتۍ أسۍ محبت کرو پتہٕ چھُ أہنٛدِس وۄتھنس پتہٕ چھُ انسان ونان بہٕ بنہٕ ہا یُتھُے یُتھ یہِ پکان چھُ یُتھ یہِ لاگان چھُ ییٚلہِ أسۍ نبیَس سۭتۍ محبت کرو لا یُؤمِنُ احدکم حتی اکوٗنَ احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین ژےٚ گژھِ ٹوٹھ آسُن ساروی کھۄتہٕ مال اولاد کھۄتہٕ جانہٕ کھۄتہٕ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یتھ ذاتس سۭتۍ محبت کرو پتہٕ وٕچھو أسۍ أہنٛز زندگی کیاہ ٲس حضوٗرن ہُنٛد وۄتھُن کیُتھ اوس بِہُن کیُتھ اوس زندگی کِتھ ٲسۍ معاملات کیُتھ اوس تجارت کیُتھ اوس گرٕ والٮ۪ن سۭتۍ کیُتھ اوس ہمساین سۭتۍ کِتھ ٲسۍ پننہِ گرٕ واجنہِ سۭتۍ کِتھ ٲسۍ امہِ زندگی منٛز پٮ۪ن اسہِ تِم کِرنہٕ سانہِ زندگی منٛز سانہِ دٔسۍ گژھِ نہٕ غلط کِہینۍ وحب اہل بیتہِ اہل بیتن ہٕنٛز محبت ییٚمہِ ساتہٕ کرو أسۍ محبت بمانا چھُ پتہٕ آسان تِہنٛدِس نقشہِ قدمس پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ ییٚلہِ أسۍ تِہنٛدِس نقشہِ قدمس پٮ۪ٹھ عمل کرو أسۍ وٕچھو یہِ تِم چھِ اطاعت پرست تِم چھِ فرما بردار تِم چھِ دیٖندار تِمو جُکو نہٕ بٲطلس برونٛٹھ کنہِ سر پنُن کِہینۍ تِمو دیُت نہٕ ظٲلمس ساتھ کینٛہہ تِمو دیُت نہٕ جٲبرس ساتھ کینٛہہ تِمو دیُت نہٕ شرٲبِس ساتھ کینٛہہ تِمو دیُت نہٕ بدکارس ساتھ کینٛہہ گوٚو ییٚلہِ أسۍ صُبحن اتھ مِشنس پٮ۪ٹھ کھڑا آسو کرپشن گژھِ پانے ختم شراب گژھِ پانے ختم غلط گژھِ پانے ختم کیازِ أسۍ چھِ تتھ مِشنس پٮ۪ٹھ مثلاً اگر بہٕ دعوا آسہٕ کران جناب حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تِہنٛدِ محبتُک یا بذاتِ خۄد رسول کریٖمن ہُنٛد یا صحابہ کِبارن ہُنٛد مگر مےٚ آسہِ کورِ حق کھیوٚمُت امام چھُنہٕ مےٚ رٲضۍ تیٚلہِ مےٚ چھُنہٕ نبی رٲضۍ تیٚلہِ کِہینۍ مےٚ آسہِ ہمساے سُنٛد حق کھیوٚمُت مےٚ چھُنہٕ نبی رٲضۍ کینٛہہ صلی اللہ علیہ وسلم کیازِ کہِ امام راغب اصفہانی رحمتہ اللہ علیہ چھِ اہلِ سُنت والجماعتس منٛز اکھ معتبر شخصیت تِم چھِ لیکھان اگر ہسا حقوٗقن أسۍ 10 حصہٕ کرو حقوٗقن اگر أسۍ 10 حصہٕ کرو تمہِ منٛز ہسا چھِ 9 چھِ تمہِ منٛز حقوٗق العباد اکھ حصہٕ چھُ حقوٗق اللہ اکھ حصہٕ حقوٗق اللہ یعنی خۄداے سُنٛد حق 9 حصہٕ چھُ حقوٗق العباد یِم باقین سۭتۍ اَسہِ حق چھِ مُمکِن چھُ حقوٗق اللہ منٛزٕ ہیٚکہِ پنُن حق اللہ تعالیٰ کُنہِ ساتہٕ بخشِتن یا صُبحن بخشِتن مگر حقوٗق العباد ہیٚکہِ نہٕ بخشِتھ کِہینۍ گوٚو یُس 90% دیٖنٕکۍ معاملات چھِ تِم چھِ حقوٗق العباد سٲنۍ حقوٗق العباد گژھن گۄڈٕنیتھ درست آسٕنۍ تیٚلہِ چھُ سون حقوٗق اللہ ٹھیٖک اگر بہٕ گرِ ہمساے سٕنٛز بیر ژٔٹِتھ مسجد منٛز ژاوُسن اتھ نٮ۪مازے ؤژھ أمِس نکھٕ أمِس چھِ فرض ووت نکھٕ مگر یہِ چھنہٕ سۄ نٮ۪ماز یۄس یۄس خۄدا ژھانڈان چھُ یۄس نبی سٕنٛز نٮ۪ماز ٲس ییٚلہِ صحابہ کِبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ غزوس منٛز تِمن تیٖر لگان فال لگان تِم دپان أسۍ لاگو نٮ۪ماز اتھ دوران کٔڑزیٚو نٮ۪بر اَسہِ تریو نہٕ فِکرِ کِہینۍ أسۍ آسو اَمہِ ساتہٕ خۄدایس سۭتۍ کلام کران گوٚو یہِ نٮ۪ماز چھنہٕ تیٚلہِ سۄ مسجد تو بنادی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا یہ چھُ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماوان کہِ مسجد بناے نی اَسہِ بنٲیِتھ یعنی نٮ۪ماز پرن وٲلۍ تہِ چھِ کۭتیاہ مگر یُس اصلی أنٛدرٕ دِلس مل چھُ سُہ چھُنہٕ ژلان کِہینۍ یہِ چھُ دِلس منٛز اصلی أنٛدرٕ بٲطنس مل کرُن صاف أنٛدرٕ دِلس مل کرُن صاف سۄ دوٗیی کرٕنۍ ختم تیٚلے چھِ چون سجدٕ تہِ دربارگاہہِ خۄداہس منٛز قبوٗل تیٚلے چھُ چون دُعا تہِ قبوٗل چون سون وۄتھُن بِہُن تہِ قبوٗل حقیٖقت تہٕ یِم چھِ تِم چیٖز یِمن پٮ۪ٹھ اَسہِ ضروٗری فوکس چھُ کرُن سون اِنسان چھُ آز وٕچھان کہِ مےٚ گژھن لُکھ وَنٕنۍ یہِ چھُ رُت نہ اِنسانس گژھِ پنُن پان گۄڈٕ پانہٕ باسُن نہ بہٕ چھُس رُت مولوی صٲب قطعے کلامِ معاف اکثر چھِ ونان اَسہِ ہسا چھنہٕ برکتٕے چھنہٕ یہِ کیاہ برکتٕے چھنہٕ وٕچھو بے برکتی ہِنٛدۍ چھِ واریاہ اسباب بے برکتی چھِ واریاہ شرعی طور تہِ اسباب تتھ منٛز چھُ اکھ یہِ چیٖز تہِ ییٚمہِ ساتہٕ گرس منٛز اسلٲمی ماحول ختم گژھِ ییٚمہِ ساتہٕ نٮ۪ماز یی نہٕ پرنہٕ گرس منٛز کِہینۍ دروٗد سلامن ہِنٛز کٔمی گژھِ گرس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ گرس منٛز فحاشی گژھِ ییٚمہِ ساتہٕ گرس منٛز مُکریار اژِ مُکریار دٔپِتھ گوٚو یِم حرام چیٖز چھِ تِم اژن سٲنِس گرس منٛز مُسلمان یُس شریعتن اَسہِ کوٚر شریعتن یُس اَسہِ حلال دیُت کٔرِتھ حرام دیُت کٔرِتھ قرآنس منٛز ییٚمِچ تعریٖف موجوٗد چھِ
तो ये हराम चीज सान गरन अंदर गई यम सात तम चीज सान अंदर गरन गई बेबरगती गई पाने मेनिस दुहस मज आज इजाबत सह क्या वजह मेनिस लुकम बह खेवान यह हल हल लुकम कहें या अख मकदार अत माइन्यूट अख चीज अगर अत मज हरामुक यह दुआ तेल कबूल गसान कह बुजुर्ग तवे फरमान किताबन मज दर्ज कि 40 दुहन अख हराम लुकम खेत 40 दुहन दुआ कबूल गसान ये वन दुहे दुहे दुआ कत गसन कबूल रिश्वत खेमो बे जुल्म खेमो जबरु खेमो गलत करी हूं खेमो तेल कित पट हेकि सन दुआ कबूल गसितन गो सान दुआन तेले इजाबत ये सनिस नफ्सस अंदर साफ तो पाक तो शफाफ वात तो खुदा सबन सोजना तम बेमार तिस एक्सपेक्टेशन इंसान करान अमिस बद खेवान हमूद कत करान हमूद गाड़ी मज हमूद बिल्कुल हदीस मुबारकस मज दर्ज रसूल ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो आखिर जमानस मज सातन अमवात गसन लुख मारन अम सातन वनी न कह कि हजरत जिब्रील हजरत इजराइल आव तो अम कोड अमिस रूह तो खुदा सिन हुक्म मुताबिक मोदी न बल्कि अम सातन वन फलाइन चीज सो सबब करन बयान फलाइन चीज सो वुनकनस वुचान कोरोना वायरस वुनकनस वुचान पैंडेमिक कोविड-19 सतन आयस वलन क्या दलील गई यम्स गो वायरस आफ्टर दैट अम्स गई अम सतन डेथ यम्स क्या गो यम्स गई फलाइन दिक्कत यह दरअसल ज चीज हुजूर फरमाय ज चीज यम जातन ति अल्लाह ताला सिंदिस बंदस पे मेनिस उम्मतीस पे सख्ती बेमार आजमाइश अत गसन जमाना अत फरमा हुजूर जमाना अख या खुदा तूत टोट खुदा मजीद आजमा या अमिस गुनाह गमतन गालिब तो अल्लाह ताला गुनाहन हुंद सजा दिवान चूंकि अगर बह पन्निस पानस पे यह अप्लाई कर हदीस बहुस नूत बारगाहस मज कबूल कह या मे तिस नेक अमल के बह खुदा शायद आजमावान ना बल्कि बहुस वन कि बहुस गुनाहगार खुदाइन पे यह अजाब त्रोमुत ये ओवरऑल वनकस नजर दिवान यह दरअसल अजाब यह आजमाइश कह अजाब आजमाइश अजाब फर्क यह अजाब चलान वनकस सारे मगर बेखौफ वनकस बेखौफ वो अगर यथ मजन तह तोग न समझुन कहें अगर यथ मजन तह तोग समझुन कहें कि यम खुदायस बगैर वनकस सारी करान रजू डॉक्टर तह वन अमे और खुदायस तामत गो युस तवक्कल खुदायस पे वोतमुत सह गस वापस गसन यम दाद सि मजबूत सह तवक्कल इल्लाह गस मजबूत यथ मजन गसन दोयम चीज तर यह समझ कि वुचू सा यह मोद वनकस कत्या मोद निश तम यथ पैंडमिक्स मज यमन पन्नो वरिस दरो जनाज तह पोर कहें या यमन गुसल तव दिन कब्रन मज आय त्रावन सान खतर इबरत सान जिनन खतर इबरत क्या मरुन जिनन खतर मैसेज इबरत पैगाम यह सुबह हे सती अगर यह वन गलत गुनाह गमत गालिब हको यह चीज बिल्कुल वनिथ क्या गुनाही दरअसल गुनाहन मज मुबतला वनकस तमे मूजूब वनकस यीन आजमाइशन या बेमारियन मज मुबतला नत यह चीज वुचन आमुत कहें कि यीटिस टाइमस वबा पत रोजो बेमार पत गई अमुक हाल अत वनकस साइंस एंड टेक्नोलॉजी उरूजस पे मगर कहें तुथ बेमारी मज कर अल्लाह ताला मुबतला कि वनकस साइंटिस्ट अत ददिस वातान कि क्या इलाज करो अत हाँ क्या हुजूर फरमो हर कुन ददिस अल्लाह ताला दवा तम पत गश अमुक दवा यह त्राय अल्लाह ताला कस मखलूक सिंस दिमागस मज तो सह कर सह अमिच वैक्सीन दी तैयार कर मगर तुत काल नुकसान गोमुत तुत काल वारिया लॉस कोरमुत गो युस लॉस गो वो तथ कुन सोचुन कहें जिंदन इबरत रटन वुचू सा यह दुनिया कहें यह दुनिया फनी यह दुनिया खत्म गसन यह अकार दौलत लज कुन ये वो कत्या रईस बिजनेस मैन यमन करोड़ बोध रोपी तम दपान यूत डॉक्टरस हस्पतालस या गवर्नमेंटस यूत तुम लगो दिवन बच्चे बचत या दिवन फादर बचत दिमो पोस मगर डॉक्टरों दोप तो हेको न कर कहें गो यह दौलत लोग कने यह घर लोग कने गो गह फाम यून ना आखिर मे यह जिंदगी हुंद सफर कर मे आखिर वातुन अथ कब्र मज मे गस अमिच तैयारी ये दुनियास मज जिंदगी गुजारान गुजारान अगर मे हर बोन गो मुमकिन तौर यह सख्ती
نِباو بہٕ مگر اگر یُس مےٚ قبرِ ہُنٛد سفر چھُ تَتھ منٛز گژھِ نہٕ مےٚ ہیوٚر بۄن گژھُن کِہیٖنۍ کیٛازِ تَتیُک عذاب چھُ دایمَن ابدا سُہ دوا ییٚتیُک عذاب گژھِ ختم ییٚتیُک عذاب ییٚتہِ چھِ اَسہِ 10 ؤرین سختی 12 ؤرین 15 ؤرین سختی مۄکلہِ پتہٕ یی موت مۄکلہِ ختم گژھِ مگر یُس ہُتِچ سختی چھِ سۄ چھِ پتہٕ ہمیشہِ خٲطرٕ اگر أسۍ ییٚتٮ۪تھ کرو اگر دپان تَوے چھُ علماء کرام فرماوان یُس ییٚتہِ یہِ مختصر تکلیٖف کرِ برداشت دُنیہُک أمِس چھُ ہُتہِ پتہٕ ہمیشہِ راحتٕے راحت یُس ییٚتہِ آسٲیشی ہٕنٛز زندگی بسر کرِ اور عیاشی ہٕنٛز زندگی بسر کرِ أمِس چھُ ہُتہِ دایمن ابدا عذاب آسان پتہٕ کیازِ سُہ چھُ سُہ عذاب یُس نہٕ أمِس ختمٕے گژھِ پتہٕ تَوے چھُنہٕ اَسہِ یتھ مختصر یُس دھوکھُک اکھ گرٕ چھُ یہِ دُنیاہس ووٚنُکھ دھوکھُک اکھ گرٕ یتھ دھوکھکِس گرس چھُنہٕ اَسہِ پتہٕ لارُن کِہینۍ یتھ دُنیاہس منٛز روٗزِتھ چھِ اَسہِ حقیٖقی زندگی اصلی تلاش کرٕنۍ پننِس معبوٗدس سٕنٛز عبادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز اطاعت کرٕنۍ تہٕ مولوی صٲب چوٗنٛکہِ أسۍ ٲسۍ اہلِ بیت اطہارن ہٕنٛز ذِکر کران زِ کِتھ پٲٹھۍ کُس مِشن چلو تِمو کِتھ پٲٹھۍ کٔر تِمو پنٕنۍ قۄربٲنی دِژ میدانہِ کربلاہس منٛز امام عالی مقام تہٕ بیٚیہِ تس سٕنٛدیو جانِثارو تہٕ تۄہہِ چھُو لیوٗکھمُت مُختٔلِف آرٹِکل چھُو تُہۍ پنٕنٮ۪ن اخبارن منٛز کڑان یِم زن تہِ اخبار ییٚتہِ شایع چھِ سپدان تہٕ کیاہ کم آرٹِکل چھُو تُہۍ امام عالی مقام علیہ السلام سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ کڑان أسۍ چھُ مُختٔلِف اوقاتن منٛز چھِ مُختٔلِف اخبارن منٛز أسۍ آرٹِکل دِوان امہِ حوالہٕ تاکہِ اُمتس تامتھ واتہِ اکھ میسیج اکھ یتھ منٛز اَسہِ اکھ آرٹِکل لیوٗکھمُت چھُ شعوٗرِ کربلا سے پیغامِ کربلا تک چھُ اکھ آرٹِکل لیوٗکھمُت اَسہِ کہِ امہِ کربلہٕ کہِ واقعہٕ منٛز کیاہ چھُ اَسہِ مِلان صحیح امہِ کربلہٕ کہِ واقعہٕ منٛز کیاہ چھُ اَسہِ حٲصِل گژھان سُہ چھُ یہِ چیٖز کہِ یہِ ہسا چھُ دۄن قوتن پانہٕ ؤنۍ جنگ یہِ ہسا چھُ دۄن قوتن پانہٕ ؤنۍ جنگ اکہِ طرفہٕ چھُ رحمان کھڑا بیٚیہِ طرفہٕ چھُ شیطان کھڑا یعنی اکہِ طرفہٕ چھُ امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کھڑا اکہِ سایڈٕ چھُ یزیٖد سُنٛد لشکر کھڑا ونو یزیٖدی کھڑا گوٚو پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یُس اکثریتس منٛز اوس سُہ روٗد بے نامو نِشان یِم اقلیتس منٛز ٲسۍ تِہُنٛد چرچہٕ چھُ آز تہِ تِہُنٛد چرچہٕ چھُ آز تہِ چھُ زایریٖن امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلامن ہِنٛدِ زیارتہٕ خٲطرٕ گژھان تِہنٛدِ روضٕچ زیارت کران اور وُنہِ تہِ چھُ آز تہِ چھُ سُہ روضہٕ تتہِ چمکان مگر یُس تمہِ ساتہٕ فتح کرن وول اوس یُس بظٲہر تمہِ ساتہٕ زینن وول اوس تٔمۍ سٕنٛدِ قبرِ ہِنٛدۍ چھنہٕ توٲریٖخ کُنہِ جایہِ تذکِر کران کِہینۍ سۄ کتٮ۪تھ چھےٚ أکِس جایہِ چھُ توٲریٖخس منٛز لیکِن اہلِ سُنت سٕنٛدِ کِتابن منٛز تتٮ۪تھ چھُ مگر وٕنکیٚنس آزٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ونو منسپلٹی ژھۄٹھ ڈمپنگ یاڈ چھُ تتٮ۪تھ وٕنکیٚنس تتٮ۪تھ چھُ سُہ ژھۄٹھ گژھان تتٮ۪تھ جمع تٔتی چھِ وٕنکیٚنس قبر یِتھ پٲٹھۍ چھنہٕ تٕہنٛز قبر عیان یِتھ پٲٹھۍ امام عالی مقامس لچھ بٔدۍ ساسہٕ بٔدۍ کروڑ بٔدۍ زایریٖن چھِ گژھان اور استفاد چھِ تتہِ حٲصِل کران فیض چھِ تتہِ حٲصِل کران برکات چھِ حٲصِل کران گوٚو سمجھس منٛز آو یہِ حقس چھِ ہمیشہِ آسان سربلندی پٔزِس چھِ ہمیشہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد ساتھ آسان اچھٲیی چھِ ہمیشہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد ساتھ آسان یُس بٲطِل چھُ آسان یُس ناحق چھُ آسان یہِ چھُ ہمیشہِ اتھ چھُ موت آسان یہِ چھُ دوا تہٕ زہر دوا چھُ اثر وارٕ وارٕ کران مگر دٲدِ چھُ بلراوان زہر چھُ أتی ہاوان پنُن یہِ اثر مگر امہِ پتہٕ چھِ کٲم ختم گژھان گوٚو یِتھے پٲٹھۍ چھُ یُس أسۍ اہلِ بیتِ اطہارن ہُنٛد اگر أسۍ زندگی وٕچھو سۄ چھِ سانہِ خٲطرٕ مشعلِ راہ سُہ چھُ سانہِ خٲطرٕ ضٲبطے حیات سُہ چھُ سانہِ خٲطرٕ بوٚڑ بار لیسن اکھ اگر أسۍ بہٕ چھُس اکثر یہِ پننٮ۪ن خطاباتن منٛز تہِ ونان کینٛہہ حضرات مہ کرن اتھ سۭتۍ اختلاف بہرحال یہِ چھِ مےٚ پنٕنۍ اکھ پٔرسنل راے اکھ تہٕ یہِ چھُ مےٚ علمی اکھ دورٕ کرنہٕ پتہٕ چھُس بہٕ یہِ راے قٲیِم کران یۄس حضوٗرن ہِنٛز 63 ؤرین ہِنٛز زندگی چھِ حضوٗرن ہِنٛز 63 ؤرین أسۍ کڑو امہِ منٛز ہُم 40 ؤری کڑو پتھ کُن أسۍ ہُم 40 ؤری پٔتِم 40 ؤری گۄڈنِکۍ ابتدا پٮ۪ٹھ 40 ؤری کڑو پتھ کُن أسۍ یِم پتہٕ اعلان أسۍ وٕچھو پتہٕ 40 ؤری پتہٕ اعلانہٕ پتہٕ وٕچھو یِم 23 ؤری یا ونہٕ بہٕ 63 ؤری یُس حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛز چھِ سُہ چھُ اَسہِ سورُے اگر وٕچھُن آسہِ 63 ؤری یا 23 ؤری اگر وٕچھِنۍ آسٕنۍ تِم چھِ اَسہِ 10 اوشُر کربلا کِس میدانس منٛز اَتھِ یِوان 23 ؤری چھِ اَسہِ تتٮ۪تھ یِوان اَتھِ سٲری زندگی حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛز چھِ تتٮ۪تھ تمہِ ساتہٕ اَسہِ اخذ گژھان سُہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ کہِ حضوٗرو یِم تعلیٖمات دِژٕ تِمن ہِنٛز عملی جامہٕ لوگ حضرت امام عالی مقامو تتہِ تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ ہن امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام تتٮ۪تھ اگر تِمو اکھ سافٹ کارنر ترایو تمہِ ساتہٕ
मामूली अख सॉफ्ट कर अहन ठीक बह रोज ऐ सती इमाम पाक हेकान तम सात तेल सरेंडर कर तम खसान पथ जू त बचो अयाल त बचो सोरी कह बचो मगर नबी सं तलीम यह चीज कह नबी सं तलीम यह हक बातल साथ दिन कह हक सत हमेशा रोजन इथे पे कोर इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम तमो दुत हक साथ बातलस चुकोग न सर कहें ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह फरमो सरदाद नदाद दरस यजीद हक के बिना तमो झुको न पन सर कह तमो दुत पन अत तमो दुत पन सर मुबारक चटित मगर अत दुतुक कहें क्या अतस वैल्यू आसान तो यह फेज अमुक इथे पे अहल बैत अतहार तम तत खानवाच बची आम तत मस्तूरात तो तिहज जिंदगी सान बचीन हंद खतर रोल मशलरा तिमन पज सह अपनाव तथ तिथिस माहौलस मज तिथिस अकिस सदमस मज कोर न पन्निस पानस तिमो बेपर्दगी कहें त्रोक न पनुन रिदा कहें त्रोक न पनुन तिमन अख अहल बैत अतहारन सादात किरामन पनुन अख सह हौसलो सह त्रोक न पत्थर कहें पनुन अख सह वकार सह त्रोक दुतुक न पथ कहें बराबर थोक सह मेंटेन इथे पे सान बचीन मशलरा कि अगर खबर क्या चत पे कह सदम वात कह चीज दुनिया मुश्किलात वातन मगर वजन अम पन्ने लेवल पे बोन कहें त्रजी यह पन पर्द पत्थर कहें यह पन असमत थज महफूज पन असमत थज महफूज ये इंसान यमन एस्पेक्टन पे अमल कर तो वुच तेल जिंदगी अस बासान कि तेल इस जिंदगी वुचम यह जिंदगी अगर इन चीजन पे अमल करो तो यम सात जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा गसान कि शाम किस बाजरस मज या कोफ किस बाजरस मज तत मैसेज दिवान तिमन हकीकत क्या बिल्कुल अगर तिहद जिंदगी पे वो बहुत निवान कि चूंकि यह तवारीख वाक़ अगर छटिस मानस मज निमो कि अम पतन करबल कि वाक़ पतन अगर वो पत यम सातन कमांड रटान पत अमि काफिल चूंकि इमाम सजाद चूंकि बेमार आसान बिल्कुल तिमन तिमो हाकल त्राम नल यह हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गिलानी गोल्डवी रहमतुल्लाह अलैह यम पाकिस्तानस मज तिमो पन कोट लिखमुत अमि हवाले दोपुक दुश्मनी हिंद कह उसूल दुश्मनी हिंद उसूल मगर यजीदन हसा कर तम सारी उसूल पामाल पार कर अम क्या दोपन दुश्मनी मज यह उसूल अगर कह बेमार अमिस त्रो न हद कड़ नल कह अमिस त्रो जंजीर नल कह मगर करबलास मज आय त्रो बेमार जंजीर नल दोपन यमो हसा कर तम सारी पार पत यु ब्रो वो पत वो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह तिमो कित पठन कोर कमांड पत वो तिहज लखत जिगर इमाम आले मुकाम हज लखत जिगर वो तिमो कित पठन दुत पत पन्निस जिश सज हुकमस कित पट कर तामील पत कित पट वातनोक ब्रो काफिल गो समझस मज यवान कि इस्लामी बेदारी खतर इस्लामी अलम ब्रो पकन खतर आइदर सु पत मर्दन हिज कुर्बानी या सो मस्तूरातन हिज कुर्बानी दोशवनी सूरतन मज इस्लामी हदूदन हुंद पासदारी थवन इस्लामी कवानीन हिज पासदारी थवन गो तिमो इत पे इस्लामी कवानीन हिज पासदारी तिथिस आलमस मज थो यह सान खतर लाहे अमल यह सान खतर मशलरा सही सही पीरजादा सईद अशफाक बुखारी सब तुम शायरी तक सफ़ी साफी शाफी थोमुत तखल्लुस पन्ने कलाम तवर कर साने नाज़रीन तक करो अर्ज़ वो चूंकि यह इब्तिदान युस मे यह लकब तुतमुत ये नाना जियो दुतमुत ये मुर्शिद तो यह तिमो दुन पीर सैयद मुबारक शाह रहमतुल्लाह अलैह तिमो दुतमुत तम सात तिमो बुलोस बह अमे नाव शाफी युह दरियो नाव पे चूंकि अगर मेनिस गामस मज वो चूंकि बहुत अकिस लकटिस गामस मज रोजान ये शूर वनान यह डिस्ट्रिक्ट बडगामिस मज निवान तो ये मे अमे नाव कि मे टाइमस पता कि मे क्या शाफी नाव पत यम सात ब्रो कुन पकुस मेनिस कलमस मज अल्लाह ताला ताकत कोर अता अत दिजन जव मे तर समझ कि मे क्या शाफी ओसमुत चूंकि उस अमुक मेन पार्ट कलामुक सह लिखित सह वन पब्लिश गसने तथ कह पन लवाजिमात तो बे वस्ताद मोहतरम सिंद तरफ
तथ मजन यम तो इंशाअल्लाह इन वलिस वक्तस मजन आशि अवामस ब्रोट कन सोरे इंशाअल्लाह मुस्तान तो यह अमिक मकसद। तो शाफी साहब अत मज कुछ उस्ताद कोर्मुत चूंकि प्रत कुछ चीज गई उस्ताद बिला उस्ताद छन कह कार सपदान वो मेनिस यथ मजन जो मामला अस रूहानी पहलू बेस इल्मी ज़ाहिरी पहलू इल्मी मैदानस मज मे पन उस्ताद तिम मे चूँकि मासूई सोब तम जन मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन हक्कानी तिम जन श्रीनगरस मज रोजान तिम असली पखरपुरा साइड चरार शरीफ साइड तिम असली तिम वनकस अत तो दरस हदीसस मज मे उस्ताद मे कुरानस मज उस्ताद बाकियन मामलातन मज फ़िक़हस मज उस्ताद तो यह जन रूहानी एस्पेक्ट रूहानियत मज मे चूँकि डायरेक्टली पन मे बड़बब जन माजू बड़बब मुबारक सब रहमतुल्लाह अलैह नदरिक तिम उस्ताद रूदमित तिहुंद फैज़ान नज़र अम पतन मे 4 सिलसिलन मज बैत पन सिलसिल पन्निस खानदानस चलान चूँकि सह कुबरवी सिलसिल चलान सिलसिले कुबरविया तो चूँकि कादरिया पन्निस नानाजी सिंद तरफ कादरी तो कुबरी अम पे मे मजीद पान मे दोन मजन बे बैत सह चश्तियास मज तो नक्शबंदियास मज मगर युस मे पानस वनकस चलान सह चश्तिया सिलसिल चलान वनकस मे ब्रोट कुन युथ पकनावान ब्रोट सह सिलसिले चश्तियास मज पकनावान तो अत मज उस्ताद वनकस तम तो बे अत मज तिम वनकस हयात तिम ज्यादातर जंगलस मज पन जिंदगी गुजारान तिम गुजारान जंगलस मज तो तिम आवामस ब्रोह कहें इन दोन एस्पेक्टन तो तुम वनकस मुताला सत बिल्कुल पन दीनी सरगर्मी मकल तबलीग या पन ड्यूटी मकल मे वक्त बचान सह पन्ने फैमिली खतर तम मज अगर मे 5 घंटे बचन या 7 घंटे बचन 2 घंटे पन्ने फैमिली 5 घंटे दिम मुतालस मज 2 घंटे पन्ने फैमिली 5 घंटे पन्निस मुतालस मज मे कर यथ दौरान पन फैमिली तम मुतासर कह इब्तिदान मज गम तम सात बह और श्रीनगरस मज पर्न खतर तम सात गमुत पन आयाल अम चीज निश मुतासर मे पन कह औलादस पन हकूक मलिस माज तिम हकूक वन बह कोशिश करान तिम सारी एस्पेक्ट मद नजर रटिथ पन्निस गरस पन वक्त दिन तो यथ मुतालस मज पन तो युस वह अक्सर तो बेशतर मुतालुक वक्त सह रात युत गसान कालचनस शुरू करान इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 12 बजे 1 बजे करो कालचनस मुताला शुरू अत मज कुन सात रात त गसान तो सुबह फजर अत मज सुबह पेवान मज फजर मुताला क्या दोहल मे टाइम कहें चूँकि यह बह खुश किस्मती जानान इन मुबल्लिग मुकर्रर हजरात तिमन बह तुहद जरिए तह यहां वन कि तुम खुश किस्मत यम सिर्फ अथ दीनी काम मज योत लगित तुम 24 घंटे मुताला खतर यह तरह फिक्र कि नौकरी तरान या बदल कह बिजनेस तरान पत यह खतीब तह यह मुताला करान अमिस कच दुश्वारी तो बहुत चूँकि दोहस ड्यूटी मसलन दोहस आसो ड्यूटी या दोहस आसो बदल कुन मामला तो शामस पे मुताला तो यम सात इमाम जुमाहस पे खुतब पन तथ पे तैयारी कर तम खुद पे यह सा यह रोजन बड़ पाबंद बिल्कुल हुजूर चूँकि मोन खुतब चूँकि मोन दरस कुरान दरस हदीस रोजान अकिस आयत किस तफसीरस तो तशरीहस मज लगभग 3-4 रेत लगान जुम्मा यून अत मत 4 अगर करो अत लगान गलबन 20 जुम्मा 22 जुम्मा अकिस मौजूस लगान पन्ने वुस अत मुताबिक बह आयत तुलान अथ आयतस बह पत यीत मे वनकस एवेलेबल पन्निस गरस मज लाइब्रेरी मज तफसीर मे शुरह तफसीर बह अत करान लुकन ब्रोट कन बयान अकिस तफसीर ओबियसली जुम्मा लगान कि अम मुफसरन क्या आयतस तफसीर कोरमुत इथे पे वनकस मे जेर तत वनकस खिताबतस मज मे वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजास पे मौजू चलान अत गई अस लगभग पथ कुन 3 जुम्मा बुथ इन अस लगभग लगन वन 5-6 कंप्लीट तो यह मुतालुक मकसद यी दरअसल वातनो इल्म ब्रोट कुन तो इथे पे कोर मे मकसद इस इल्मी माहौल यह कोर मे डाइवर्ट उगन मे दोप ना यमन त दिमो फहम लुकन कि जवानन कि न मुलाजिम हेको कुरान मुताला कर बिजनेसमैन हेको यह जरूरी कि अत खतर मौलवी योतन बनन
चूँकि बह छुस चूँकि कुछ मदरस मज फारिग कहें बह छुस कुछ मदरस मज फारिग उल तहसील कहें युस तह मे मुताला कोर्मुत पन्न उस्तादन निश तो पान वनकस मुताला करान गो पान तह हेको मुताला कर पत हेको यह कत वातन दमन तामत तह कहें तह गिरफ्त कर जरूरत। बहरहाल सईद पीरजादा सईद अशफाक बुखारी साहब ٲخرس पीठ कस अहम मैसेज इस्लामी माशरे के हवाले तुम अवामस दिन यहां प्रोग्राम के हवाले सह बह गोडनेथ मशकूर बेशतर टीवी तो यम अमिक तमाम मुंतजमीन या यम अमिकन कारकुनान अत चलावान यम अत डायरेक्ट करान तिमन बह मशकूर यमो अख रच अलम तुजमन ताकि लुकन तामत वात अख रच मैसेज। दोयम चीज मैसेज मान तरफ यह वनकस गह सिर्फ तो सिर्फ यम जवान नस्ल यम कर सिर्फ पानस अंदर दीनी बेदारी पैदा यम यीन कुरानस कुन यम यीन हदीस रसूलस कुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन यम कर मुताला तो यम कर कुरानस गहराई सान मुताला कुरान तो हदीस रटन ब्रोट कन पन्निस वस्तादस ब्रोट कन यम त्रयन पनुन वक्त म करिन यम जाय मुतफरिक मसलन पे कहें पनुन वक्त म करिन यम जाय इख्तलाफन पे कहें तो यम करिन सिर्फ पनुन वक्त सरफ इल्मस पत यम कर सिर्फ वक्त पनुन सरफ कर पनुन वक्त सिर्फ मुतालस पत। त्रेयम चीज वनकस जरूरत अहम सह इतिहाद बैन मुस्लिमीन सह आलमी सतहस पे तो रियासती सतहस पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तज हर कुन जाय ये गो चाहे सह सोन निजी प्रोग्राम चाहे सो इनफरादी इज्तिमाई या कह तह प्रोग्राम पे हर अकिस जाय इतिहाद बैन मुस्लिमीन मैसेज दिन क्या सह वक्त बड़ बार जरूरत क्या तागूत वनकस यसान मुसलमान डाउन कर सह मुसलमान खत्म कर तो मुसलमान अगर अख वतन ब्रांत सह ये सात मुसलमान सारी यकजा गसन सारी रलन तो अक्सी झंडस तल नेरन सह झंड ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडस तल नेरो तो यह सानि खतर कामयाबी हुंद राज तो अल्लाह ताला मंगो अज दीन अल्लाह ताला अत इतिहाद बैन मुस्लिमीन पे अमल कर तौफीक। युत काल अकिस इंसानस रूहानी गिलट आह तुत काल हेक ना इंसान परवाज करिथन कहें युत काल अकिस इंसानस रूहानी गिलट आह यानी सह ज़ाहिरी उलूमन पे तमिस दरस्तस अगर अमिस रूहानी गिलट आह कहें यानी कि यह वन वलायत किस दरबारस मज वोतमुत कि अम पन तत नाव दर्ज कोर्मुत कहें तुत काल हेक यह पन्निस मकसदस तो मंजिलस वत यह हजरत हता कि सान अहले सुन्नत किताबन मज दर्ज हज कि मुजद्दिद अल्फिसानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैहि सरहन शरीफस मज तिम फरमान पन्निस मकतूबातस मज तुत काल नसा कंस वलियस विलायत दिन कहें युत काल तथ मोहर शाही वलायत हजरत अली सज बे तस्दीक बन कन हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी तो तुत काल कंस वलियस विलायत दिन कहें यह हसा रोज तारोज कयामत युत काल इमाम महदी यन। शुक्रिया। बहरहाल जलीलुल कद्र पीरजादा सईद अशफाक बुखारी साहब करो तुहद सठा शुक्रिया जो तह दितु इस्लामी माशरे के हवाले या इतिहाद के हवाले दितु मुदल्लल तो मुफसल जानकारी अमि जानकारी बापत बे अक लटि तुहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहरहाल नाजरीन करो तुहद ते शुक्रिया जो तुह रूदू बराबर सत प्रोग्रामस मज अगर खुदायन युथ तो बे करो बुखारी साहब सद मुलाकात तोतामत तुह तो खुदायस हवाले।